oublié mon méthode. Oh là là. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour la famille. Bonjour à la Djad. On est là, on est là. On est là présentement. Maman Mangel, Maman Givang, c'est Maman Givang, c'est un câble. C'est ma vangue, tiens, bon, comment ça va les gens? Ela tsy kazatsy fanao tsy tagnatin'ny direct ty an. Dia magnano direct koa ndraikindraiky an. Mampilaza ny vaovao misy, mampilaza ny zava-misy, mampilaza ny vaovao-ndraha. Facebook moa efa nareo fa tsisy filtre zio e. Fa soranao vrai boka io fa tsisy lissage. Tsisy katramo eky e. Vita question katramo nefa. Comme resaka Facebook ty fa tsisy katramo. Tsisy filtre andra mandehandeha, tsisy lissage. Dia fa soranao vrai boka io. Voilà. Ancora nareo agny e, akory vovô, akory Patricia e Patrika. Bon, fa hainareo ma programmatsika aloha za tonga dia efa hikoragna programmatsika Mayotte am week-end io le loft le 21 à Bandrele Océan Bambo le 22 à Sivaoulo Finoaoulo fa ambiance 200% 1000%. Ndemez konareo amin'io za fa vognono marigny fa pare. Ambiance tsisy katrikatramo zegny. Ambiance 200 000%. Voilà. Boko wanareo jiaby Mayotte, wanareo zegny tia raha sexy, za hitondra faux cils, hitondra faux ongles, hitondra lambalamba sexy, wanareo. Za koa fa havy fa hainareo, nareo fa mavita kaiky zagny WhatsApp 034 33 744 15. Wanareo mila lambalamba sexy anareo any sanji. Zay ndeha ina misambrano. Dia antsonay fotsiny anao na dia nalolo kely ary anao mijanona e. Alo zay hiala manko fa zegny hiala izy. Misy aminao numéro asy la Tsisy. Aleva fotsiny. Dia atsomosokatra. Voilà. Donc, kabisa. Missionarit, misy ganarit, misy ravitoto kokoa miaraka hely. Misy makambaro mazava. Nakataova ganarit. Yeah. Voilà, ava Mayotte hitondra
Tondra lamba sexy, tondra manikanika ny viavy zegny, botsy. Ndesiko aminareo agny pour produit famadivadivagna sora sy ny tariny raha jiaby zegny andesiko Mayotte. Boko amizay karaha ty koa amare za agnaboaka hira vaovao, agnaboaka hira vaovao ho anao. Donc ampilazana amagna jiaby volagna riavagna jiaby drako volagna la famille jiaby fa amare le fotoagna agnaboatsika hira vaovao be amare izy miboaka. Donc atao parapare tsara méga no atao parapare méga fa demain le jour demain, voilà. Karaha zegny drako aby ne, karaha zegny raha aby zegny ny vaovao. De bako hoanareo jiaby zay mipetraka andafondriaka, hoanareo jiaby zay mipetraka andafon-dranomasina, ampitan-dranomasina, que ça soit Amérique, Canada, amin'ny tanin'arabo regny kofa misy, hoanareo a Mayotte, hoanareo La Réunion, hoanareo en France, Europe sy ny tariny. Tsisy application meilleure fandefasagna vola ary facile, économique et sécurisé ankoatra ny tap send. Anao kofa miala amin'ny tap send, anao fa mahazo ny tsy izy. Donc mandefasa vola, anao koa andefa vola amin'ny la famille nao amin'ny tap send. Anao tsisy déplacement ataonao avy agnatin'ny tragnonao fo, anao fa mahavita magnandefa volanao na au boulot anao fa mandefa volanao, na agnaby fandriagnanao anao fa magnavita magnandefa vola amin'ny havanao. Ouais, mandefa volanao, tsisy frais d'envoi, vola igny avy aty tonga defa avy amin'ny mobile money le havanao aty. De en premier envoi koa anao mbala mahazo bonus anao en premier envoi, mahazo vola ankoatran'le alefanao zegny anao bonus. Sady tsisy frais d'envoi, tsisy déplacement ataonao. Vola avy tonga defa agnatin'ny téléphone ny havanao. Rô koa tsy afaka, rô koa tsy mila mideplace à gauche à droite, tonga defa ora jiaby, tsisy souci, tsisy problème. Raha jiaby mandeha mora, mandeha joli. Voilà, c'est facile à utiliser, facile à appliquer, facile à faire, économique, sécurisé. Bako taux d'échange am tap send riavako ambony be. Ambony mihoatra ny jiaby, ambony. Voilà, karaha zegny. Na anao koa mandeha magnano vacances à Madagascar aty, ho anao zay magnano vacances aty zegny, anao zegny au lieu de anao anakaly vola, anao afaka magnandefa tap send avy amin'ny application amin'ny téléphone-nao, alefanao amin'ny numéro gasinao, anao fa mahazo échange agnabo be par rapport amin'ny change eto à Madagascar. Azonareo, voilà, maro be avantage nao amin'ny tap send, maro be. Donc aza miala amin'ny tap send, mandifasa vola amin'ny tap send. Code promo MENA azahoanao bonus en premier envoi. Voilà, code promo MENA azahoanao bonus en premier envoi. Voilà. Bon, zegny vaovao amare atsika agnaboaka hira vaovao am weekend atsika Mayotte. Pariparenareo Mayotte jiaby, pariparenareo Mayotte jiaby. Boko fandifasagna vola tap send, code promo MENA en premier envoi no mahazo bonus. Code promo MENA, premier envoi, bonus. Facile à utiliser, facile à appliquer, économique, sécurisé, taux d'échange en bonne B. Donc télécharger dans ton téléphone. Non, comme la tsar nangande si tap send, télécharger dans ton téléphone. Non, application tap send. Appliquer ou en faire n'angano fa, en appelant bien faire n'angano. Il facilite faire n'angano ni en faisant tap send. Donc voilà, raté. Amare rendez-vous, ira vovo bei boka marei, parparena ro amle ganaro jiaby.
Paparenareo méga jiaby fa avy no voté masiaka 2025. Voilà, bisous bisous le jiaby.